Di program jing lekai World Cup quarter final, Khubor shiteng synñia ke France kini bisa ia ke Morocco, Khubor di shiteng synñia. Teh apa sih kana jong arteli gini ri, kira dia penikenduk kumbalan rusin, kesin kebenkong kira ia kenduk hostnyam cijar kendai spa pra bahagian jing lekai ke France kerela ban film ia ke Morocco na ala ke wigul. Kan bahagian ke baar ke France vs Morocco ki ye kenduk hostnyam cijar kendai spa kendai pra bahagian jing lekai kirkut di jing kait nama la argol kan bahag penal ci shot out ke Morocco kerela ban film ye ke France dan lindriu lasan kan bahag kesin ke balai ki ye kenduk hostnyam cijar kendai spa kendai kejing leka prolog ke France kalau ke renam job kerela ban film ye ke Morocco la ci golonot kan bahag kesin ke basau ki kenduk hostnyam arajar bahkan kejing lekai ke France kalau ban ke renam job adin makala ban film ye ke Morocco stan la ke wigul kan babut sekejing lekai ke pesan hagasin ke baki kenduk hostnyam arajar nyau bahkan kejing lekai kilkut di kejing lekai lamar la argul kan bah kejing kenduk ke bakaduk jong kidai barang sen haga FIFA World Cup aljar arpu ar haga semifinal haga kejing lekai ke France kalau la film ye ke Morocco la ala makul te kira bayi kenduk pembantu sen ke France kalau job ia ke Morocco la sausin kan baki ia kait cisin ke Morocco kalau job cisin ia ke France ini kidi ki kenalan kot jong ki art ini kiri apa pai ki stri jong ki la bengin ong ke France bahkan job ke Morocco henry kejing lekai la ban itu lupa yo si on job ban da ke Morocco te kita kini kenalan kot jong kini art ini kiri te kapat gitu kebetulan mais yang ban subscribe pin om misru iki update pemala kasing dan pin joki ke bakwa ban live kini jing lekai pila ban jo iki link hapo comment box kublish bone